Цената на 1 килограм црвена пиперка што се користи за ајвар е од 50 до 60 денари. Трговците цената ја сметаат за поволна, но имаат мала продажба. Продажбата не е како порано. Додека нашата екипа беше на Тетовскиот пазар, купувачи имаше малку. Çiveta shumë i dobët. Njerëzit kanë bërë pak, kanë shkuar nëpër gurbete, ato që kanë bërë tonë nuk I marrën çfarë. Çmimet janë të volitshme, nuk janë shtrenjtë shumë atë. Nuk ka shumë interesim. E ke pim 50, 60. Çashtu, çmimi shumë I volitshëm është. Njerëzit nuk kanë interesim. Gjina do duket shtrenjtë, spjaci, patligjoni, nuk kanë fakt. Meri penzi gjithë bëje. Penzi e vogël, ne parat shumë lish shajtet. Spjaci kuç, patligjoni, nuk ka. S'ka në gjire, që? Si është e vetë. Pim 5, 1, 6, 5 gjim 6. Po, I meri 6. Po shtajne nuk ka shitje si dohet, si tjera vjetë. Купувачите велат дека ќе подготват ајвар, но помалку. Според нив, заплатите што ги имаат, цените се високи, но и без ајвар не може. Комајл вет, комагат вет бурсија, ма thati madh, shumë. Për këto shumë. Është me katastrofë. Po do bëjmë ka pak bëjmë, pak shumë. Ti zgjash specet, ajo është intension. Nuk e shumë, nuk e shumë. Ama më shumë kur hipin 10 matre bëj shumë. Ne si hipin ato kur du. Vetë janë shtrinca kol. Të boni shqimet ajvar apo shtrinca? Po janë në pak shtrin. Me 6 miliard 5, mendoj që s'janë shumë? Po si mas rogave si. Shumë. За да се подготви ајвар за едно семејство, во просек требаат 50 килограми пиперки, што значи околу 3000 денари. Ако на ова се додадат и околу 300 денари за црни домати, 5 литри масло 500 денари, како и трошок за дрва или струја, излегува дека за 28 до 30 тегли ајвар се потребни најмалку 4500 денари.